Veliki petak dan je u godini u kojem za katoličke vjernike vrijedi i post i nemrs. Za jedan puni obrok u danu Velikog petka Goričani su se mogli odlučiti na rani ručak kod tržnog centra u gradskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice. Druga godina za redom tradicionalno već s tendencijom da postane tradicionalno na Veliki petak uoči našega najvećega blagdana Uskrsa. Sa našim sugrađanima želimo ovaj postni dan obilježiti tako da nekako i damo svoj obol našim sugrađanima simbolično, ali od srca. Miris fiš paprikaša privukao je velik broj naših sugrađana, pa smo kroz druženje i razgovor doznali kako im se sviđa njegov okus i receptura. A dobar je. Dobar je, nisam veliki ljubitelj riba, ali dobar mi je. Dobro je. Jel vam ukusno? Je, odličan.